Al-faslu rabi'u ashar wa akhiran. Kerol sappo e nayaɓal sakkitorangal ka babu sani ka dambugal ɗimmal ka minhajul muslim ne yewtan fi adabi nawm e nediji ɗanagol. Al-muslimi julɗon yara o yi'ay annawma wonde ɗoygol ngol minan ni'am ko jeeya ɗum enema allati on imtanallahu biha mo allahu on neminiri ɗum ala ibadi hore jeeya makko ɓe fi qawlihi ta'ala wa min rahmati no jeeya yurmene makko ko yurma on jala lakumul layla waɗan ɗon jemma wan nahara litaskunu fihi yon deeƴu e makko litabtahu min fadli wa la'allakum tashkurun. Fi qawli wa ja'alna nawmakum min ɗoygol mongol subatan fowtorgol. Id ko adi sukunul abdi deeƴugol jiyaɗon sa'atin leeleji billayli jemma bada harakatin nahari ɓawo mimminale ko waɗi kon jemma e ñalorma adda'ibati e ko ɗum woni funtiɗe ɗe mimma yusayidu ko jiya ɗum e ko wallitoto ala hayatil jismi mawnugol ɓandu ndun wa bagayina ma'ihi e heddagol mawnugol mayru hayatil jismi wurugol ɓandu ndun wa baga e heddagol nama'ihi mawnugol mayru wa nashati e softugol mayru li yuaddi fi o wawu tottude wa zaifahu gullili makko allati ɗin khalaqa hullahu ɗi Allah on tagrimo min ajili ya sabu mum fa shukru hadi nima yettugol oɗo nema noon kadi yaltasimu ko waɗɗi ɗum minal muslim an yuraya nde o aynitota fi nawmi e ɗoygol makko kol al ada bittaliya ɗi nediji wonɗi arde ɗo ɗin kadi iɗi ɗuuɗi seeɗa. Awalan aranun ɗum Allah yo akhira ko nde o nettinta nawma o ɗaygol makko ngol baada salati li sai ɓawo julde geeƴe ɗen illa li daruratin sonara ko sabu lorra hirugol mo juuli geeƴe ko yo salmin kisan e o ko yo walo kisan si wona sabu lorra sai ka wonɗo wadde bayana ma hiɗa mari hoɓɓe ɓe wonɗa hirudude ma hiɗa joɗade janga waɗa mutala haray ɗon fiya hiiri ha 22h ma 0h ma 1h ma 2h ma 5h hara yella lay masalan nini o leer mo joɗi ɗen ɗo ni ko ɗum woni ko 1h bimana 52 minutes wonɗen fewno ɗo nini ko ɗum woni fayda ko 2h wonɗen ɗo nini kono madama ko a wonɗo jentade bimana dina islam wonɗa ɗon ma wonɗo jooɗi ɗon no jangude nini fimo e o leerɗo haray o jeyaka e faggitiɗo bakkatu bal ko e dewal woni ko wonɗen ka mudakarati ilmin wano jantagol fi gandal iɗa wadde defte mutala ma iɗa jentade jangin ma an tigi ɗa jooɗi iɗa jangude aw mo hadasati dayfin ma ɗa yewtudude koɗo aw mo anasati ahalin ma hiɗa ittodirde ɓeygure nden wula kenengo ɓeygure nden kadi on weddoda yewton ha 1h haray ɗum kosude iɗa tefude ɓeygure ma nden lima rawa sabu ko filli kon Aba Hurairata e daygol ngol loyi non joni wayi wasi ɗanoto lima rawa sabu ko filli kon honno Abu Barzata o ɗo wi'eteɗo ni anna nabiya wonde annabajo alayhi salatu wassalam kana o laatike yakrahimo anyuno annawma ɗanagol qabla salati isha ko adi julde geeƴe wal hadisa e yewtutugol hirde baada ɓawo julde geeƴe nde saniyan an yejjita hidande on tigi tinnoto fi Allah yanama hara o ɗanaki illa ala wuduni sona salligi tagoto jaɓu walade hara salligaki ligawli rasul alayhi salatu wassalam lil bara ibn azib radiyallahu anhu idha atayta sa ari madja'aka ka plasma fi wala gol fatawadda salliga wudu'aka salligi ma mo wuɗa salliga na de salati julde si waloɗa ko ɗum ɓuuri moƴƴude ara a walike e hoore dewal e kadi ɗum wonay sabu renugol shaytanuji ɗin e ma sa alisantata ɓum ɗum an yanama nde o ɗanoto ibtida'an ka fuɗɗagol ala shiqqil aymani beccal ñamal ngal en lalaha yo waylitoyo si o ronki ma si o ɗanoyke kono fuɗɗode nden waɗa ka beccal ñamal wa yatawassada yaminahu o awlo jungo makko ñamo ngon koni ɓuuri hanirde wala ba sa illa la non yatahawwala de waylitoyto ila shiqqil aysar ka sengo makko beccal nana fima ba'du bawti ɗum ɗon foti o ɗanike foti o ɗanaki li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam lil bara idha atayta sari madja'aka fatawadda salliga wudu'aka lis-salah
thumma tajarif tiwalo da ala shikikal ayman ka beccal ma nyamal wa qawli idha awayta sawali ari ila firashika kandadima ndaddudima wanta tawan tahirun ko alabudo fatawassat awlo yamini ka jungo ma nyamango rabi anna yabunnun alla yattaji'a konde walo tako ala batani hi eredu makonu tay ko gorko hippotako asna nawmihi e nder ɗoygol makko ngol laylan wa naharan wala naharan foti ko jemma wona ñalorma goɗɗo duwaka walade hippo ɗano lima warada sabu ko joli anna nabi alayhi salatu wassalam kala ɓe maki innaha ndimbaldi dajjatu alinar ko mbaldi yimɓe yiite te goɗɗo noon eto nandintino e ɓen wagaɗa ɓe maki innaha ɗum dajjatun ko mbaldi la yuhibbu allah azza wa jalla ndi allah falaka khamsan jawabun an yatiya bil adkari ko ndew addata adkarji alwaridati joluɗi ɗin siɗane dow ko duwa jangede kon siɗane amin hano e majji na wasi ko ɗi fowni masi ko ɗiɗo tun kono nono e majji awalan aranno a yaqula nde wiyata subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salasan wa salasina capantatati ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بياس لوتر لقول رسول عليه الصلاة والسلام لا لعلي ونان سيدنا علي وفاطمة رضي الله عنهما وقد طلب منه تيب بريمو كان كن لا دو خادما كركادو يساعد ما كن ولي توبي في البيت كسود لا دو جورني بكركادو كغول نبي هرانادو بيري دبغولدو nelaɗo maki ala dullukuma waccatami tindina ala khayri mimma sa'altukuma ko ɓuri moƴƴude di ko landi ɗon ɗon kon ɓenni o e yewtume nelaɗo maki ida akhadtuma madja'an so tawi woni on ƴetti mbaldi mundi fasabbiha subboyne salasan wa salasina wahmada yetton allah salasan wa salasin wa kabbira habbiɗon arba'an wa salasina capan tati e nayi ɗon fa wa khayru lakuma min khadimin heɓugol ɗum ɗo ɓuuri o moƴƴande ndi ndeɓo ton kurkado ثانيا ديمون أن يقرأ الفاتحة دون تجي جنگة فاتحة وأول سورة البقرة آية جارانا دينك سورة البقرة إلى المفلحون ها كأولئك هم المفلحون دوني كاسي مورين دين حتى دون وآية الكرسي وخاتمة اتم دي سورة البقرة دوني آمن الرسول إلى قليل ما في السماوات والأرض إلى آخر السورة لما ورد سبق جولكم من الترغيب اللير إنقل في ذلك يدون ثالثا تتبون أن يجعل أن ورد آخر ما يقوله سكتور دكو ولا تكون هذا الدعاء أو دعاء الوارد جلو دو أن النبي يتدى نبا جل صلى الله عليه وسلم كن ونون بسمك اللهم انفرايك بسمك اللهم سبو إنما ننكو أن يؤلّه وضعت جنبي ونكم يولي نربك الأنغل بسمك سبو إنما ننكو أرفعه مبانتر تنغل اللهم إن أمسكت نفسي ساجوغتك ونكي أنكين آلغوي ساوري لا إندر غول دون غول فاغفر لها ريافك وإن أرسلت ساعتك كد بما ناسا فيننا فاحفظها رينك بما تحفظ به سبكون كورين ارتادون الصالحين من عبادك اللهم إني أسلمت مجبلي نفسي ونكي أنكين إليك وفوضت مباري أمري فيك أن إليك فادك معه كدون إليك والجاءت مباري زهري باوانغون إليك أستغفرك واتوب إليك آمنت مقوم إني بكتابك الذي دفتر ما أنزلت لجبين وبنبيك يا نباج ما الذي أرسلت منيل وترك ما فاغفر لي يا فلا ما قدمت وما أخرت وما أسررت يكونكم سودي وما أعلنت وما أنت أعلم به مني يكونك أندو دايان أنت المقدم كوني أرنو وأنت المؤخر كان سكتر لا إله إلا أنت rabbi qinim torke ma joomi an dandan adabaka lette maɗa yawma tab'atu ibadaka ñande immintinoyɗa jiyaɓe maɗa ɓe rabi anna yaɓunno an yaqula ko nde on tigi wiyata idasta e gaza so fini athna'anawmi e nder ɗoyngol makko ngol la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah واليدو ودو أنسى عند كرب ما شاء كلا كوفالا فإنه كن يستجاب له جابنا تموي بإذن الله لقالوا صلى الله عليه وسلم من تعار بالليل كلا ويلتي لجمع فقال وي حين يستيقظ تمن جوفيني إلى خاك حتى دون أو دعا دو ثم دعا عرفتي أتوري الله دون
ko fala istujiba lahu jabinantemo fa in qama so immi ka fatawadda o salliki o salla o juuli gubil tajabete salatu julde makko ne aw yaqulu ma la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfir li dhanbi was'aluka rahmataka allahumma zidni ilman alla bedana gandal wala tasikota onyu qalbi bernde ande bada idi hadaitani bawa fewnila wa bil min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sadisan jega munnun an yati ande wadda tabil adkaril atiyati di jantoreji wondi adde do idha huwa asbas tawni o weti e jam o janto di do awalan aranunno e majji an yaqula ko de weta idha staygaza sofini wa qabla an yaquma ko adi non go yimmade min firashi kan daddude makko alhamdulillahi alladhi ahayana wurnuto do men bada ma amatana ba o wari men waylahi nushur kaka makko woni immitanga sani andi mon dum an yarfa ande o banta tarfa gete makko de ila samai wa yaqra o janga de ayaje do inna fi khalqis samawati wal ardi al ayati al ashara haka de ayaje sappo don hatti do min khatimi imurde timmode ali imran idha huwa stawini kanko qamo immi kefew litahajjudi fi wadugol nafila jemma li gawli ibn abbas radhiyallahu anhuma o wiya lamma bittu lamma bittu tumande mi walino inda khalati kanene an togoso maimuna zawjur rasul be ngon laado sallallahu alaihi wasallam kama rasulun laado min alayhi salatu wassalam hatta nisfil layl hafa kire jemma aw qablahu ma ko adi bigalil seda aw ba'dahu ma ba'udum bigalil seda istayqaza aw be fini fajala be on yamsahu nawma hibe fitta do ngol an waji ka yasma be yadi jongo ngol dun mawlugol heso ngol ثم قرأ العشر الآيات رفت بجنگ آية سبو الخواتم تيمين من سورة آل عمران ثم قام رفت بإمي إلى شن معلقة فاد ساكون دي يوي كن دونكم فتوضأ بسلقي منها فاسن الوضوء بمؤين سلقي ثم قام رفت بإمي فصلى بجولي ثالثا تتبون أن يقول أن دون تقوية 4 مرات لا بناء ودعاء اللهم يا الله إني أصبحت مويتري بحمدك أشهدك مسيدني ما وأشهد مسيدني حملة عرشك rundi be arsima wa malaikata ka malaika be mabe wa jami'a khalqika rabbi ko eden nangal tagore mande mi sedini be do fo annaka wonde an Allah anta Allah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka le gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko gol ne laado dum wonde man qala kala wido dum marratan de wotre pet ata Allah Allah rindina rubahu nayabal makko ngal min naari morde yite so lidul labinay o fo makkorin ne o man qala kala wi dun salasa la bi ta Allah Allah rindina salasata arbaihi nay tatabal nayi makko de natugol yite nanna en gala so wi do arba labinay lanni ata Allah Allah rindina min naari morde yite ngen 100% rabian na bundu an yaqula kun de weta idha wada rijlahu so tippi tun ko ngal makko ngal ala atbatil bab ka borngol dambugal ngal kharijan fi al tugol bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah li gawli alayhi salatu wassalam idha qala al abdu sijiya dum woli hadhihi dum do gol kongol do gila lahu o wi ante hudita fewnama wa kufita ayonama e kala ko boni khamisan jabunnu idha qadara al atbas wirni ka borngol gol few yaltugol ya qala wiya en addino o du'a nanen en firino mo e darsuji fejjudi kono en firay kadi allahumma ya allah inni a'udhu bika muluri man adilla de mi majjata aw udalla mande majjate am aw azilla mande mi mortoto aw uzalla mande goddo mortoto am mortagol gol na mortorgol ko ngangal ko hebagol e goddo ma goddo hebo e mum aw azilla mande mi toñata aw uzalla mande mi toñate aw wajala aw yujhala alayya mande mi majjata e goddo mande goddo majjate am وذلك دون لقول ام سلمة كسب ما كنا سلمة ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الله يلتالي من بيتك سودا قد هاند الا رفع طرفه سونا ببنتي جيت ما بدي الى السماء فادك سما وقال بما اللهم يا الله اني من اعوذ بك من مولوري ما ان ادل من مجتا او اضل ما عند من مجتا ما عند مجتا على حديث هكا حديث hatti don dun non haray musibbe julbe haray en yetti Allah ngal dambugal do kadi ko do lanni deftere dimmere den fu mudum desa ko do woni ko lanni haray ila darsu
wonɗo arde on haray ko fuɗɗi toyto ko babu salis ko dambugal tataɓangal ngal ɗon yewtata fil akhlaqi fingi kuji ɗi haray faslun awwal gasi faslun sani gasi babul awwal gasi babu thani gasi haray joni ko dambuɗe tati heddi babu salis rabi e khamis en gayniɗe ɗiɗi en heddi keɗe tati ɗum noon haray hande on nde tawno jemma on luggi moƴƴa haray ko deser e quelques minutes wonɗen yarde fewdo ɗo daygu kadi naafi wigol jemma on towi ɓayɗen wowi yaade ha ɓuri ɗo ko tawde daygu wonagu dayguinede no feebuli haray hande on hiɗen darnude ɗo inchallah rewtoɗen ɗo bi idinillahi jango en ƴettay babu salisu dambugal tataɓangal inchallahu mi torki Allah no timminirɗen noon babul awwal on e babu sani on yo Allah newniran en ɓurini timmingol babuji ɗin fof ko woni kon e kayre deftere nde mi torki Allah no timminirɗen ni ɗum ɗo yo Allah timminiran en ni moƴƴi makko ɗin e nemaji makko ɗin e hoore me mi torki Allah wotaw accu ukkoɗen e kala gollal e kala haaju e kala alhaali ko tata wontanay en ninsi e perdi hande e jango ya rabbal alamin wata Allah ɗaw e moƴƴireji makko ɗin adna e lahara birahmatika ya hayyu ya gayyum mi torki Allah yo Allah nafiran ɗi darsuji ɗi mi woni en waɗande ɗo gurdam an e mayde an mi torki Allah onon ɓe wonɓe jentade yo Allah nafir